khatilai kha le zelina sangni sompakwa MNF ministry ni MNF ministry a thakhatan cheng singa an lo ne chun engchen ngen lo don kum khat po lo se noi ro ni ngal thor ta ne lo man no da po kha ta han maintenance an ti lo chulo thusan ni ta se an lo mana an sum la pai mu tur po sarkar han pakhat ma lo chorin tunge eral ke chu kan ram kan mangai dan hi kan la nep thi the hi chu ka di ZPM po ka ti tho he tiang ne chuanin tun din huna changa min thlen pui chi nang he chu ngai pet pet min kal pui le dona engtik ni ma chuan tuna kan rol u zok te in liam phot lo chuan mizoram mai ma son na lian tham le ni chu ni lo ti hoi sen ta ka kal tur ram en kol tu tur hi anon chok mai don lova in liam ma chuan inon chok huna hi chuanin anom mang tuna chalai digna du zok hoi sen ta kal pui du ni chu ni lo tia ma la du te hianin ma an throi huna chuan tuna hi chuanin kan ji omang ma kan son tl tang te ge chu ka mu da na tuna video te position kha chuanin kan ngai thaliam mai the a ho kan ti mai the ho ka ti tlat lo wanga react te po ha kan ti kha an jep tel tai la thome October sang ni pasaria Ministry of Tourism Government of India in He Institute Saknata na Vaibel se som man natura administrative approval le financial sanction hi ape Vaibel cheriat hi building saknatur ni in Vaibel cheni hi man role bungra poi mole ni turati ani tin a building saknate kan lo chan don fe kan handu view thina tlema buai thak lai chu aman zui zel na hi ania chu sarkar kal zel apo hian keini po kan nianga sarkar lo zel tur te po anianga tuna te po hianin kanin mual pho po ni chuang lo ni na dik taka chuan ITI tura a building sakzo diam to sarkarina aran lei the si lo te po hi munenge mozada kan neya Augustin somnile panga Mizoram Assembly House pu TBC ven chung an bilar on putlu an pasta ka kha tun tuma chuan kan rek dona ka ngai to na lo oma chuanin Ministry tam takina project kan lo hailu te ti tha an lo in ti tam tak khatun din huna chuanin Mizoram sarkar ta na har sana thlen tu ani theina la ya om ta ni chumini wangchon he bili ron lut ani kha State Institute of Hotel Management chungchang kha bung bangla mi kha chumini wangchon kan ngai thanga remchang lai te po kan soidon ni ti kha satai la thome chung mang turin members of the TBC lo ve chungai lo soma Speaker iphangle he house rem ti nei he Moson State Institute of Hotel Management building sakzo to hunrei tak chung function lova om hi tua chung mi ten tangkai zo ka kan chor theni turin chak tak malak ni se atula ni chuan outsource turin mo GAD Nwaya the Mizoram Government Land Pooling and Management Scheme anga atulanga man turi tangkai turin chak tak bo zui ni se ti hi karon move chana hi pu speaker he State Institute of Hotel Management bung bangla hi kumthum chunga zir hotel management degree level course thene tura ruaman ania azir tur khanna po National Council for Hotel Management and Catering Technology NCH MCT bot sai nin All India Joint Entrance Examination kalkanga bot sai turati ani state in azir tur zazela somni kwata anayanga state kwata zetur khanna ero state kuta datura duan ani katele khanin anti hlo tlin tak lo chanjing mi pakhat nian soi chu seat za zela somni ka Mizoram tan chawani don Mizoram tan chawa reservation ti the turani don ti wang kha ne tan mira ma chun mi state da chuanin za azate seat allotment te khan nei the thin chu tilai su he building State Institute of Hotel Management boom bangla mi sak puitlin to kum sang ni pasari project dai to kum som poko liam ta mi kha engwangin nge Mizoram sarkar kan nei to zongjong te khanin an lo ti lo tlin lowa ngatinge fully function ani lo ti kha aron langta ni khatele khana chan ber nia an soi chu amero chu a poi mo to zoga chuanin Mizoram ahin project hailu theini te sarkar infrastructure din theini te kha kanin chhuna te kanaw hla te kha ni amaro choron lang chu aron lang chiang ta chuanin ka soite umai ngai thla chun jom le lok teng October sang ni pasaria Ministry of Tourism Government of India in
he institute sakna ta na viable se som man na tur administrative approval le financial sanction hi ape a viable cheriat hi building sakna tur ni in viable cheni hi man ro le bungra poi mo le ni tur ti ani first installment hi october sang ni pasariya le second installment hi july sang ni som pakada te release ani a state pwd ne na building tur sum hi september sang ni pariata lan chon le ni building component pathum administrative and academic blocks boys hostel le girls hostel block sakzo to techu may sang ni son panga khan state pwd in tourism department ne na a hanover ta ani telehan kan to panga kha building sector na kha a project ron chota ju sang ni pasari ni ta ni sang ni pasari chu mnf sarkar lai kha ani anita ati chuan sang ni pasari khan kha building sector kha sumle pai ron chota ju sang ni pareda ni sang ni pareda sumle pai ron chu khan pwd mizoram pwd khan kha building sector han en kolta ni khati hun lai kan pwd minister ju tungai ti chuanin interest aveka finance minister tungai interest aveka chuta ke mana ka karon ngai poi mozo ga chun project kan hailu theya heite poni taka chorin ministry of tourism atang ron kala ni dare asumle pa ya kha project kan hailu theya kan mu thei ti kha in chuan na ni theya nga ngai na hi tu nu en tam ta om ta ni amma ro chu am project kan muwa asakna component sumle pa tang lo na kan mu tur be sei khanin kan lo yes trinta ma kan lo la trinta ma ro chu om zani te ka function tur chuanin ti ngai tam ta ka om ta ni chung zinga chuanin ana thok tur sarkar na thok teacher no mangaya a student facility tam takan mamo don khatiang zong ngai tu kha sarkar kutani don chuanin an agreement a khanin central ministry hianin asakna tur building te mun male na turang chite karon tumang abak en kol na tur abil le zirtir tu ta lo tur te zir lai te mamo tur chu in kutani yang ti a inram na da polo ni theita ni khatirai ta khanin sang ni pasare viable se som chu tam vio vin karing tundir muna kum som le pakua lo liam le ta sang ni pasari piang hatam taka ju nupui pasal te pon lo ne le to mai thein an ne lo pon eta college senkal le to don chen khat tu pheisu alian chi la puitling ma de jun aijon te pon nei to mai thei india army aten lo hlo phei chonin chu tiang te chun ta ne mar ke ni achun khang gan project ne de kha kum som pako ve nu apo electrol ani man na om mi lun om je nei mi lo khan la kala man na tu dik ta ka man thei mi lo khanin alo om ta chu te lai chu e ru ga ti don lo chunin project tam tak hai lu thei kha enge in chuan tu rom chung de ha garil ru alo oma chu tiang che chuan tu na ministry kan nei mek ZPM ministry po hianin central janga project hai lu tam thei nei kha aro pui lo zia kharon lang chok ta ni a mai ro chu kan hai lu chun chun project kan mu chun chun om zare taka kalpui atuzia apoi moje kha chu aron lang don thung ta ni tlai kha thanem ka ngai thin sia kan soi tu ma sa thina ngai thak chun la photeng kumsang ni somnia audit team in anen digna tourism department chuan planning thatok lo wang le project management thatok lo wangin a function lo ti a sia tirta a thok tu teaching le non teaching staff lak umlo chu an ha sat na ber ni in an soya joint site inspection nei ani lai point building hi aluina tlabo to lea a chei thatnan suma mobile ani don ti department chuan audit team ten hena an soibok department point bozuin commissioner and secretary chairman and noya august ni somni pakasang ni som pakwa khan building committee adina SIHM ti puitin dan zong turin January ni sang ni somni pakata OSD te po alawra to bok ane tere han te to betaila sang ni somni pakhat somni te pon nozir chiang to ani taka chun sang ni pasari he project ron chulai kha MNF ministry ni sang ni pare din thana antla sang ni pare ta tanga sang ni somle pare chung khan congress kharon sarkar vele ta ni khami chung khan malagna omang aron soibera kha chu khami an viable che riat kha building sa turin ta viable che ni dang kha adang maintenance tur tan an mamo bungro le na tur sang ang chi kha congress ministry khan ron lang vele ta khatiang ni chung khanin a component sum le pai mu turang jong jong a mu to chung khan nga tinge man trong khai la ni lo le a function turang la function lo ti lai kha apoi mo kho maintenance tuna he project hi Ministry of Tourism tanga sumle pai mulo ni tana maro chu aron function tak tak turo chu education kha aron khoi boy tatlat lai kha khating khanin convergence hankal ngai tur thil kha omni theite pon langta interior tourism department khan hi chu hotel management zirna turni wangin ti khan tourism department khanin
ati puitling thei chung mi don lo ti khalang rang ta ni education higher and technical kuda khana lu na tur tam tak kha awm vele thin thowa mara chu alon component kan hmuna lai kha chu tourism atang khan di khan ni mai ta chu ta chuanin sang ni som pare da in thlana nia MNF anon sarkar MNF khanin ngai tu na thararon seng vele zok ta congress huna kha chun mason malak na ommi lo wanga soi thei tur te po ani chu chunia infrastructure tam tak andin lo ZPM tu andin lo kan ti an soya kan ti sa ve kan ti ani ta chuanin ministry kal to te khanin khati khan har san tam tak kha om je khati khan ron lang chok vele tho thin la ya hi chuanin in soi the na tur hi om chungam ne oti ngai dan hi kalo nei man thin Public Account Committee in August ni som pani sang ni som ni pania spot study visit nei tumpo in audit report na tarla nang nge in building sakzo to hi atlabal na sa to hle ti mu ania tin ama soilan lo gumsang ni som pakwa atangin Sivalaya Construction Company Private Limited te chu thatin cheng singa join department in alwatir ti hria chuathar anilia thatin cheng singa choi turalwa choi alwatir ni ma se heta tanga sum mu manga building en kol emo kongsiam that emo aom hriat anilawa tin hemi hun lai hian sarkar sum chhundu aom hriat anilobok khati lai kha le zelina Sangni sompakwa MNF ministry ni MNF ministry thak khadatan cheng singa an lo ne chun engchen ngen lo don kum khat po lo se noi ro ni hal thor ta ne lo man ro da po kha ta han maintenance an ti lo chulo thusan ni ta se an lo mana an sum la pai mu tur po sarkar ham pakhat ma lo chorin tunge eral matinge ta han PIL te kan thelu mai lo kha ta kalom corruption omzo ga chu khati jo hon nga tinge kan ngai to lo ti hi ke chu karil ro oma diktak chun kan MLA te po hi anin khati ang diklo wa om ti thre chunga tinge PIL te in thelu mai lo nga tinge lo ka yekta te case in file mel complaint nga tinge thelu mai lo ga ti ni e ruk na hi atele aliena chau hianin kan te do na ni cha viable setel lo che e ruk na ni re nem nga te don chureng khoya ma hin e ruk na kan ti top don ti khalang chiang ta ne tun din mona po ZPM MLA te pan khati ang thilo omani chuanin ma tinge chui chok turin eng tin nge sum la pai khoi nge kal tu tinge mang peng tu ti te kha zir chiang tur hanga tinge main lak mai lo ke chu kan ram kan mangai dan hi kan la nep thi the hi chu ka ti ZPM po ka ti tho he tinga ne chuanin tun din huna changa min thlen pui chi nang he chu ngai pet pet min kal pui le do na eng tik ni ma chuan tu na kan rol u zok te in liam phot lo chuan mizoram ai ma son na lian tham le ni chu ni lo ti hoi sen ta ka kal tur ram en kol tu tur hi anon chok mai don lova in liam ma chuan inon chok huna hi chuanin anom ang tu na thalai digna du zok hoi sen ta kal pui du ni chu ni lo thia ma la du te hianin ma an throi huna chuan tu na hi chuanin kan ji omang ma kan son thil tang te ge chu ka mu da na tu na video te portion kha chuanin kan ngai thaliam mai the a ho kan ti mai the ho ka ti tlat lo wanga react te po ka ni ti kha an jep tel tai la thome chuti rualin building dawal top ai chuan Sivalaya Construction Company lo lumtir hi building tan chona thatan rin thu committee hian observation asiamane Oisang mo chong box siro ai po kamo ham je so mi lo ni speaker CAG audit report alan danin department in January sang ni som pathum khan SI chematan thoktu sang po som ni pani siam turin proposal alo thelu to amai ro chu DPNR chuan sang ni som pathum jun khan an post dilza di som pakwa alo ti si niam sak nu in sang ni som pakwa August khan gamino Mizoram chuan SI chema function theinan post som thuk pani siam hi approval alo petwa chuti chung chuan he State Institute of Hotel Management chu a function thei ta chuang lova hemi chung chang hi department lamin Public Account Committee hena ju niriat sang ni som ni pania asoi fiana thelu ta SIHM staff lak na tura recruitment rules an siam chu sarkar approval la turin sang ni som ni January ni som ni pariat khan thon ani advertisement le screening te po ti fel ani nuin pandemic awangin malak chunzom ani thei talwa advertisement an lo chua to po kan sel le advertisement pro rang theyang ber an chua that le tur thu Public Account Committee hena July ni som ni sang ni som ni pani khan hriat tir ani tele khanin congress huna khan ron tlata sang ni som pathuma at thok tu staff lak tur te zirtir tur te bo lak tur te kha DPNR khanin dil na te pon kalamaro chu khang te po kha ti lo thlin na ni talowa congress ministry khanin e kung elo ma chuan kha khania
sum le pai kan mu awanga building kan ron sak thei chuan ti awanga an nulle kan boina tur sarkar ta na phurrit ani na tur tam taka hianin lo ongot thi afulo je kha ron lang chiang le in country a chutilai chu anita congress ministry pokan ti khanan bozui na turata na man la na kha chu aron om chhota maro chu khati chungpo khanin ti lo tlin zik tluk khom chuang lo ta a sangni le somni le ti ro in her chawak MNF ministry kan lu le pon pandemic awangten ti lo tlin ani ta chuang lo tun tin mun apo hianin he bir an pasta ka hianin an bozui na tura chuan ngin seasonin lo en vek lo chuanin an bozi dan tura chuanin state institute of hotel management ta na mang lawa athil dang ta na building ha man tang kai dan tur kha aron ngai to ta ne hotel management kan nei ven tur kong kha ping vele theita Mizoram university hianin kan nei em ka shelova pochuni sela mi pui kan na claim asum le pai kan la nei tam lo state sarkar ponchumi pela ma chuanin lo zir chuak ta pon ni se hotel management kha Mizoram ata ke chon na chu tam pheu don lo ti kha achiang sa a maro chu phaila ma zer ngai lo wa ke manin institution kan lo nei ve na tur kong ni kan ngai ni hun thil thatak te chu ani na lai chu omte me umai thowa eng pochuni sela an choi zer pot te se October sang ni Pasaria Ministry of Tourism Government of India in Vaibel se som asang son atanga bungrol le ni turbik Vaibel se ni hi dong turin oga sang ni som ni thleng khan malak na anei lo thu CAG report in atar langa department lamin PS ne na June liria sang ni som ni pania chan na thelua chuan bungrol le ni tur Vaibel se ni SIHM atana post create ani nuwa release ani tur thu an soibok hemisum hi release ani thainan April ni ruksang ni somni pakat khan ministry lama lekha an lo juk the lu to bok ni in an soya public account committee in July ni somni pathum sang ni somni pali a spot visit ani non le thum hian vaibel chani equipment leina na don to hi an mu to thu committee a hriat tirani takhanin equipment leina tur te po vaibel chen don do chun kha eng tan ngen man chun le eruk na ani lo chon an man na chat kharon soilan box hi lo chon kha tilai kha ponlang taka tanga chung tang lo throi chonin eruk na omani ti lo thei lo kha chu ani ta a chu tengte ni wang chon kan ram ro rel nei chu tlem chonin kan laten om re du ani ti hi ke chu ka mu da ne tu na ZPM sarkar point ka ting ding lo omani ka chonin PSC ya thui na ka tinga ni ka chung ngati complaint te a thelo mai lo ngati nge kan ram hi kan mangai thlo lo ni a Public Account Committee in August ni som pani sang ni som ni pani spot study visit ani tumin SIHM outsource tura malakani thu department chuan a soi chuak lea SIHM staff recruitment nei thailo awanga puithin thailo ani nuwa Assam Downtown University nen May sang ni som pasari khan in bia in PPP mo taran ani thainan malak na te om to ma se Ministry of Tourism Government of India ne na tang approval mu thai ani lo awangin an lo ro cham ti te an soi boka pu speaker PSC in July ni som pakat sang ni som ni pathum khan tourism department chu oral evidence nei puin SIHM te puiting turan lo cham thule trade promotion council ne na outsource turah malak ani thu antar lang le bok telekhanin kan tlak bel le du chu tun rum chu a video toy sim shima kema ina soi chau ga du wang ta poni thowanga tuna kan infrastructure kan nei to sai man tang kai da rong ngai to zung se la sen chala changa thil tam tak in ju soi so kha acha chumi ne ro chun kan man tang kai tur le kan ma mo ngoi ni em sum le pai thok sok thei tur thil ani lo chuan Mizoram sarkar budget a hek le tur thil infrastructure ju hai chu ju hai lu kha kan tan tang kai na omlo contract in lo thokanga departmental work in kalang mo PWD angin kalang hata hlo na in lo tel in lo be save ni lo chuanin infrastructure din na tur thil tam ta zu din khen kan hlok puilo na kan tang kai puilo ji a chati khanam tilang chiang viova chutiang ni logan soi forthin thil dang capital investment a man thei tur sum le pai thok chuak thei tur ta na in high lut le thei don ni chung telai chu a support om ni le chutiang ni lo chun tu nanga institution din na tur ta na hanti thon om le tur chuanin Mizoram hianin sum le pai kan sen bel na tur tam takhi kan ngai tu ngai ve tho ni ka telai kha pu speaker toy zong in soi tamai la PSC chuan August ni somni pathum sang ni somni pathum khan house a report present in department chuan in SIHM building sakzo to chu thazo ka enkol turin chak takin mala sela
Trade Promotion Council of India TPCI nena outsource tu malak na chutra po atia an mason na le an thlen chin te committee nena share team ni ro seti in recommendation siam ta ani amai ro chi department lam in October di som sang ni som ni pathuma implementation report thelu a chuan main report information an lo pek to bak thu thar emo mason ne emo am ta chuang lova public account committee chuan action taken report a present le main spot study visit nei tra atia July ni som ni pathum sang ni som ni patli khan spot visit chu nei le ani department lam chuan malak na sang sang te an nei te outsource tura farm sang an biak thu te soima se malak na rin tlak le lotin na mu tu rom chuan lo awangin August sang ni som ni panga khan house action taken report public account committee chuan a present le ta SIHM building sakzo to man tangkai lo me chu sarkar in kong dangat man tangkai dan zong ro se ti in recommendation hi asiam ta ani pu speaker chu ti chung chuan SIHM a function theina ne mo outsource ani theina ture mo department dai nan man tangkai theina ture mo poa malak na tharlam le rin tlak omalan chuan lo awangin hetiang hian motion putli ni se ti in public account o committee ayo in ke hi ruat kalo ni ta ani kalo me kadi song khaputi bisina amoson non pulloron soife na chunita ni ta khanin thil diklel felel tak kha awm je kha nang ni pon kan video lo thlir tu te ponin muin karing khatiang ni chuanin ngatinge ZPM te pon achalai te pon ngatinge FIR te complaint te lokayekta te in thelu mai lo te ke chu karil ro chuan omta chu tinga ni ro chuan in sarkar nuai hin thil tam tak yakal ve to a ta chuan ni puiten hanin soifi aveu do mal ngatinge in sarkar line in ti lo ti hi kan zole na tur chau hi alaron ni vezel don chu sin ngai to thlen kha chul ka ti a chu wang chuan MLA chak tak tak ten oma ni lopon MLA ngain ti dulo ni pon in thalai hroi tu te mate polak tirula in GS khate pu complaint te po thelu tirlo ti ke chu ka ngai dan nen ta ni engpo chu ni sela putete changtu minister ina toite ron soi ngai thabil tai la poimo do si ti chuan pu speaker top na ta na kan soi du chu heng hun ma sarkarina Audit to thina hi sarkar lai pu scheme atanga ani hianin a project ate han hial thuom lawa tin a building sakna te kan lo chan don fecha kan handu viau thina tlema buai thak lai chu aman zui zel na hi ania chu sarkar kal zela po hian keini po kan nianga sarkar lo zel tur te po anianga tuna te po hianin kanin mual pho po ni chuang lo ni na dik taka chuan ITI tura a building sakzo diam to sarkarina aran lei the si lo te po hi muninga moza da kan ne ya a building la kan tuana thama ro chu a chunjum zel turin sarkar resource ina adai lo thina wangin har sanna oma tuna mi po hi han na ruala ni lawa SIHM sang ni le pasari hunlaya vaibel se som sakna min pe ni chon lom taka pom tura ni kan poma amai ro chu phurit tan ni le ta tu ai ro chuan rem chang zongin kan outsource thei don ani chuanin sarkar heksi lovin tangkai zo ka man thei turin duan ani don ta ani katelai khanin hanti to kha train ka shria putete po khana ron soi che ta soi kha de gani a project kan mu a central tanga don kalani chuanin keima ani ina kan lo tho tur a hlok na hlep kan du awang ringota ahnuwa engtiangin nge kan changkai puile anga engtiangin nge sarkar ta na phurrita niang ti ngai tu lova project hi tam tak kan nei ni tunapon ITI chungchang da poron soi chia ta ni khatiang lo thil tam tak department sang hian omang ti hi ring ta ila sport lama po om train tu nang chim lama po om nualin ka hriani chu tiang te ni wang chuanin a contract hona ta na sum le pai claim zo ngan lo hle ve du wanga sarkarina en kol zui le na tur amman changkai chun zom le na tur ta na kan ti hlei thelo tur thil tam tak hi omani ti kan thre da thulani chutilai chu kan ngai poi mo ha thul khop maya a building nei thada ma kan sona ne mai the amar chu a function tur ang taka function no chuan central tangpon rin tlak lo du sakman omlo ni thlo thena din huna khanin mizoram sarkar ha kan ding ro mizoram pui kha kan ding ro ta ni chutilai chu kan politician de hianin in ngai tu a hi a thul khop maya project zu hai chok the ni kha a tha ma ro chu in project hai chu kan mangtang kai chin zom tilai ro hi chu ngai tu na ti thui tu ni tlat ani
a sanction order a khan pu speaker e outsource thelo thu ministry phalna ni lo chuanin thelo thu kha da ania amai ro chu tukin zinga khanin department lam polo zir chiang non le teu kan in tia a scheme la me ro chun kha kha ron reflect ta chi ro boka chuwang chuna mo son hi tlang ani chuanin pu speaker e house home takina phomani chuanin tangkai zo ka man thedan kongai hong do ni in ka ria chun te wang chuan emotion hi tlang se SIHM bung bangla kan nei hi mizo thalai te ta ne mizoram ta na tangkai zo ka man thedan kongai hong do ni in ka ria pu speaker kalome le khati chin kha kan tourism minister pona aron soi chuni tan omji ta ga chuanin ani tampo tingai nom chong lo bani chumini wang ta chon PSC public accounts committee na motion hiron pulut kha anita man na tur dik taka state institute of hotel management ta na man the ni lo lai taka thanat thak chu gati kan sarkar dem ngot do nila chumle pa nei lo dan le bulan tran to chuan zirna in an hong to ni chuanin chumlo chatlo kal ngar ngai don ana thoktu te ka sarkar noyan lu ngai dona til sang ngai to tur thil to ka changni pasari chobor vela vai bel se so mu turu angan building sak po hi a thain karing ani kala mulem lova thalak te kan zong ha ka mu chi alo de le ka chu tiang te ani awang chuanin kan ngai tu ana hian kan ramina infrastructure building emo engema lian tham kan din na turta na central tanga sumzu mu hi in chuana turani lo zia kha aron lang chiang ta hle ka ti ke ma chuan kan man tangkai tur kan chor tangkai nge tur thila ta na ro chuan hai lu dan chu ngai to zelang u chor tangkai nge tur thila chuan in thekop cho zelang ti kha atop khanan kan soi ni sela kha thil ro da pohan e ru na nia soi thei tur abung ro lena tur vai bel chani po mu nia soi ani to de eng tan ngan man ti te po kha chui chungai ni chumi pela ma chuanin alu mana ta na thakata ta na singa lo lo tir construction company te po kha asum le pai mizoram sarkar alu lova building chei thatnan chei numna nan man box si lo chung ha de po eru na ni tu te kutange lu ti kha chui chunge nge chi ning ga hria chu te lai chu kan ngai poi mo zone ta se thanga tun ta chuan kan video te ka jong khalo ni photo se un man nom be kule